Umthandeni SK uthi ufikelwe izinyembezi kwaphinde kwamfikisela ngobuhlungu emva kokuthi-ke umfana omncane ejabula embona ethi ufisa sengazuthi ngabe uzalwa icokama, ngabe uMthandeni yena baba wakhe. Asazi bafowethu, uMthandeni ubhalela nkomlayezo uthe-ke ilento emzwisa ubuhlungu kakhulu-ke laphana-ke wasethi-ke lo mfowethu noma-ke lo mfana omncane umfice kabi engaphethe lutho, uvele wamnikeza-ke okungamaranjanyana-ke laphana-ke kuyimali yohlweza-ke shuthi-ke engamashumi. Wasethi-ke uyacela abamaziyo bezama ukumtholela noma-ke bamxhumanise naye, ufuna nje ukumthengela iy'mpahla zikakhisimusi. Lo mfana omncane uthinta abantu abaningi ngenkulumo yakhe. Siyayibona ividiyo yakhe yatrend ey'nkundleni zokuxhumana, ebona icokama ejabula ekhombisa ukuthi-ke uyamthanda kakhulu uMthandeni, waze washo wathi-ke ngifisa ngabe-ke ubaba wami. Akusho mina-ke, kusho-ke le nsizwa esencane-ke laphana-ke elinganisela-ke ku-15 years to 16 or ku-14 years to 13 years. Asazi-ke bafowethu-ke ukuthi-ke kunjani-ke makunje, kodwa-ke siyazi ukuthi-ke abaculi bakamaskandi-ke baba sethubeni-ke elihle kakhulu njengoba bangabaculi-ke abantu abaningi bayabathanda, kodwa ngenxa yokuthi abakwazi ukufinyelela-ke kubaculi kuba nzima. Intwana esencane ikwazile ukufinyelela, yakhipha okungaphakathi enhliziyweni yayo. Leyo nto-ke uMthandeni-ke uthi imthinte kakhulu. Bafowethu asazi mokunje, mina ngikuthatha ngikubeke njengoba kunjalo-ke uMthandeni-ke ufuniswa-ke lo mfana ukuthi ufuna ukumthengela nje iy'mpahla zikakhisimusi-ke okuyinhlanhla yakhe-ke umfana omncane. Bafowethu ilezo.